Da li se vi opirete svome sada i ovde? Neki ljudi bi uvek radije bili negde drugde. Njihovo sada nikada nije dovoljno dobro. Otkrijte putem samoposmatranja da li je to slučaj i u vašem životu. Gde god da se nalazite, budite u potpunosti tamo. Ako ste otkrili da je vaše ovde i sada nepodnošljivo i zbog toga ste nesrećni, imate 3 opcije. Izvucite sebe iz situacije, promenite situaciju ili je sasvim prihvatite. Ako želite da preuzmete odgovornost za svoj život, onda morate da odaberete neku od ove 3 opcije i morate da odaberete sada. A onda prihvatite posledice. Bez gledanja kroz prste, bez negativnosti, bez psihičkog zagađenja. Ako budete preduzimali bilo kakvu akciju, izvlačili se iz svoje situacije ili je menjali, prvo odbacite negativnost. Akcija koja proističe iz uvida u ono što je potrebno je efikasnija od akcije koja proističe iz negativnosti. Bilo kakva akcija je često bolja od nikakve akcije, naročito ako ste duže vreme zatečeni u nesrećnoj situaciji. Da li prošlost zauzima veliki deo vaše pažnje? Da li često govorite i mislite o njoj? Bilo pozitivno, bilo negativno. O velikim stvarima koje ste postigli, svojim avanturama i iskustvima, o tome kako ste žrtva, o groznim stvarima koje su vam učinjene ili možda onome što ste vi nekom drugom učinili. Da li vaši misaoni procesi stvaraju krivicu, ponos, ogorčenost, ljutnju, grižu savesti ili samo sažaljenje? Svakog trenutka postanite zatvoreni za prošlost. Ono vam nije potrebno. Vraćajte se njoj samo kada je to apsolutno relevantno za sadašnjost. Da li vas strah sprečava da preduzmete akciju? Priznajte strah, posmatrajte ga, posvetite mu pažnju. Budite u potpunosti prisutni u njemu. Time ćete preseći vezu između straha i razmišljanja. Ne dozvolite da vam strah dopre do uma. Iskoristite moć sadašnjeg trenutka. Nju strah ne može da pobedi. Da li ste pod stresom? Da li ste toliko okupirani napredovanjem ka budućnosti da je sadašnjost svedena na sredstvo za stizanje do tog cilja? Stres je prouzrokovan željom da se bude tamo dok se nalazite ovde. To je razdor koji vas cepa iznutra. Ludost je živjeti sa takvim unutrašnjim razdorom. Vi možete, ako je to potrebno, i da se krećete brzo, radite brzo ili čak da trčite bez projektovanja budućnosti i otpora prema sadašnjosti. Dok se krećete, radite, trčite, činite to do kraja. Uživajte u protoku energije, visoke energije tog trenutka. Sada više niste pod stresom, više se ne cepate na 2 dela. Jednostavno se krećete, trčite, radite i uživate u tome. Osjetite moć ovog trenutka i bogatstvo bića. Osjetite sopstveno prisustvo.
Da li se vi opirete svome sada i ovde?